Sama lita ankuru kudamali skimuto osubu. Igomba to mugano umugako no kwete. Mugako ne igabwate myaka 65. Igare gokora stage ya Busongo Kisumu Migori. One kera akorire gasi yae agaita so mochi orende omosi osimikire akarua orora akanyoro omosi agatua ekera atua omanyene uyu akamuita ekera amuita baada ya siku mbili mugako yona kabiba limu ekera abiba limu kamuira nyagitari kumuira nyanju bagakateba titi bakonyara nkamuira paka general ngatebunga tumu oasisi apimu mutwe nege kuba elinde barore asama tatisa arengi finally ekera abegetu aliko kwa scanning agakira kirita kiti gukwana tukaenda general abu tukamenya orore weekend ma atari gukwana finally umuiso ye agakwa atakuwa nikinga nende yonse ono na achire komenya kasi serikali kokore report igoro yo mugako yona bagante bingende nchunguse bani bachunguse barore mnanga kyumuntu yo muitete lakini bona rende naibure akanda akabwatu ekera abwatu obekirumbe kera bekume oyigoreire asenga ntundu tutabwati besa asabira serikali enkonye uchunguzi yo mugako ne kyana gitimbwati chinguru chokwanda ko report yani chokonya kwanda ebina boire nimbwate baka omwana urwalite anje ndwalite tikonyara komenya kebina nigo bono nasabe serikali enkonye uchunguzi yo mugako yone elinde nyare kotine ko mugako no mogoko nande rende nkeinda ateba senye tonje no mutaka nigo nasabe serikali enkonye Ejogo Jackson Dio Chiro Moromani atumdamdana agora gaitwa nduntu arengo ma dekira kumoita eto arengo kwangu tamukonyete ora ka arare nyakitari na arite ata gukwana no ndagirita dikuri tokumwicha dikuri tokumama bene jimiyo onyo amasini no utika Nira na baba tana remo. Mitunga mato kumenya mwene ngiya kumuitira igoro yomusi. Ndotagete uchunguzi agande na Sasa tona sasa serikali bone tokonye anto chunguzo ngi akumuitira umusi kweka. Itakuwa Tonyoro maende. Wata. Kuruku osigisa stage mengo. Nesa itere nerigena. Na akuruke na amanyire aburige ne sare kumuitera na amanyire lakini bana natatebyo umuntu atiko ko musaidie bagukana lakini esengi mani manyite na nero muitete omwanchwa omutegereri nando muri Olenka TV mbya mona singe ncho wacho ligete seni kiao nambe masorongora usi ime na isiko ya usi igatokotera mangana na wateka kigima iga sorongora usi na ime na isiko ya usi nateka otabali tangani mwancho muri twegura mangana mange twegura ibinte binge twegura mangana alia ebyate kubigocha ebirambauti byacha kurumuina lakini ekeiga na katu kiambererega kon for real, ekiambere konga omusacho yomo ni gaitira agakupi ago chikube kwa sembera sengi nchi yomusi. Hey, I just don't understand. Omusacha ni gaitira agakupi woni yangu chakube kwa sembera asengi ncho ya nga chietaga tamo musio yo makaria omanye naga chaka manyora kamuitaga no monto tanda I believe that I say tangaza kwa afford kano monto we big boda moncho muri ultimate naye asengane yiga ndeto tegerero mugakana ndeto tegerere ora mutegerera previously to iguro muswati buna kwa no euro mungina nyagusira bonte totegero mugako nga mpakirite na manyete mbomete mpakiriete nga omwete asenge njo yo musi ine kiona yango kina tungete na ntwa kineti wase chimbwa chingabu nechiga n'abantu basalikire n'abantu bayibire nyasaye
Osina singe nchitwa tuatire kwira chimbo cheito to kwira chimbo chabantu bande. You know, I remember when I was growing up, I'm not that old, literally I'm not that young. Ebisanga byo goitana, goitwa, like a previous video, if you can go watch the previous video, umanchumeli a news topic, I think a day or 2 days ago, mumuromu hapo, nyagosira, nigete nyagosiro yakakua. Rero, umanchumeli elinga, amate ya imukire, ya chire goito muntu asegencho nga, ochire kurusio musiali. I'm arguing on this ground nga na ibule kurwa se family. Yes, ntore kurwa se family nyagoita okoro mukagerwa nje namuro ko mukagerwa kya tonse beta no mukagerwa. Now, tema itu mancho muri elinga samani. Tema itu mancho muri ase okubirengeri biao. What do you think? Inkikire me yago, what do you think? Enense ya sarikire ni ntutu asarikire a community asarikire. What can we do? Because we are killing our people are perishing. Omosi tata na waya ngore omosi nari okay nari omosi let's say ngore omosi etanye nge mayega. Do you think it is worthy obugima bw'omuntu? The other time Martin Saiga bangone tromba by tetwe na bagasiro bugima bwabo asinging nchio. That kind of a person, I'm not justifying it, I'm not saying anything about it, but rende ekise kineke nga ono mwebya mo nga. But do you think it is wise for us to try go itera? This was an old man. Monto mogotu sana. Eno manchumari ndete kwana mange ndete rarigeri omugako na kwana amo na abanda abange bakwa nigoro yengane yogoitwa na goita manchumari to skwandare ndete rigeri uno mako yao kwana na ina bokombeke comment nsawu. At the same time on to subscribe say was just a YouTube yaito Inka TV. Gonna subscribe to follow us and semeli ya Instagram, to follow and semeli ya TikTok. At the same time now go to follow kwa semeli ya gento kieka semeli ya Facebook to na Inka TV. Sirire mu usira kwaye igago sirango uyibiro musi agaitwa umuntu kumuita se rumeyo kosingenjeyo yagoro kombati something yagoro kombati ne upilaye no bago muita ono ukule obwatirwe naende igorero ona tingo mayalichi kona boli kolete bangumuntu gaitira umuntu naende igorero gotu asabire boene pokolekane serikali chunguse buna kwete biya naende amachibwa to amachibwa ramira twasabira abantu nabo kindiki bafuatiriye gente kasenjera yaime sana iyo tunturi chinguru eto bueno ikiagara lichi kondiyo ligoteba nk'omuntu umuntu yabwatwe naenda amanye kuigulirwa asenjere tamanyekanete serikali nabo ya ibwene eliye nteke bya etokonye mu cyane n'abana bamwe sababu igotora tumayete nga nonyenere nabwende kubwatira ikiku okobumushi egere agantu amangana yagambo tali como italio kango ibumushi ne serikali ero ibwende ko report tonya amachigwa ego stonya wa n'ubwa umuntu tari goitubonenda namanyine serikali ero namachikara abugati tubwata batuleti
tugwate koti tugwate police monte agwente koirwa yara kare mo tali agwita iko twasabira serikali asinyo tugwate chinguru ifuatilie ngani elenta machi monto yonere anyare gutwera senkiare kwara gwita monto na ende yalengi mugaso amoro chenga inga gwita na monto nka na bagambi baro kwa mpa lengi buyayigo lakini ndene tari yorenge ko kore intara nyare ko kuitwa tayi yoro baro intara nyare na nyene ro yo kumuita na mu mayite bunali kyara mutararo ndi garo murai ase aba nyumba 10 community policy ubwenelete kumanyanga uyu muntu yo ase kumwira bikina haiga tamuita nerwente kutumia lichiko yuko kwa muntu lakini wana kabuli ya kibogo kwa ya kumaita tubona abana bamwabo yaitete ntwe mwite gatambu cyo kumutebya tukwana mangana yuge nkake antu atero wenda ndo batengu akarwa gaitaba ngamambya nkurangira mu murumu akorwa moro na bamura bandi baito ikaranze lakini akarubu akimambe na ndege nteke awe gacha tutamanyitenga na tunamtishia maisha yake nangu tumadora abantu yo samba boy na intundo bate plan kuona mangana mnayo tima ito sinu bo batu arte gara jaga tutajika bilina kabusara atero kindi njeri ndona atero no momenyo stage miwa era magoso sana kuri mutako bagabitwa tichi ko litari kubwatiwa yena ale korera simba arati na barayi bonse bagusiga iga banyare ko bagwa kuririye yenteke muno banyare ko babago tokonye muri family ye banyoro bwene bwangu mbuya mona samori etamfeni kembo